Vidite Kazinu guzicu. Pazite koji predivan dan kad ti uopće ne treba mobitel, zato što je vani ovakvo vrijeme i zato što imate ovakvu gospođu koja radi neku prefinu hranu. I još tome je tu i ovaj slatki pas. Slatki pas. Kazo, krivi smjer. Kazo ovdje. Može tu. Dobro. A i ja bih gledao prema tam rađe. Ne mogu ga kriviti. A inače, baš je jako blizu kraj. Ja mislim da su još 3 dana ostala. Četvrtak, petak i subota. I u nedjelju ja dobijam nazad mobitel, a ovaj tu bacam u smeće. Prva stvar koju ću napraviti na tom mobitelu je platiti račune. To je žalosno, ali platit ću neke račune koje mi dolaze samo na mobitel i koje sam sad već dobivao opomene i mailove i ljudi misle da sam mrtav. A napišite mi jeste li vi nešto prestali koristiti zbog ovih mojih videa, jeste li se barem malo osvijestili te ovisnosti ili vas baš boli briga i dalje scrollate ko da nema sutra, jer realno prezabavno je. Kako je zabavno scrollat po Instagramu i TikToku, pa to je bolesno. To je bolesno kazao.